Yalaki din! Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatan ati dandani $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masang sango ti making-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launat importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya laki di na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga min dagiti ikon content mo. Ka, uri si kamad mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya katan anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Isu ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat ngamin no napinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, dayta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo, inaldawem tagpost, kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag kumenken ka, agreply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Inihiwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ay, wala kay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbagkit di mo dayta pa nagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwa. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no dayta ti kunam. Nasaya at madayta na panunot mo. Nagalas ngagpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso nagalas mat ti ikon content mo. Ken iso abasit mat ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to lakay, makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang, papanamngay. Ay na mapanak ijay ili nana, inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na, gumatang akman iti baro a cellphone ko, tay man napintas ti kamera na. Ay katwan pilyam tay kapintasan a kamera, tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abak-bakutan. Ay saan ka nga uyawan panyang? Ibagbagakla ang tipod now, iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta ka barbaro a cellphone mo ba kay? Wala, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmat adi. Anya?
Inton madamdama, inakmatan agkita iti picturak mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na dayta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti picture, tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na, lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ibagbaga dayta panyang no di kahit ar-aramidan. Nakagat ang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinaldaw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunag ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena, tapos pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang, agasam man, jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan ngal daw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden, ngagsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray ada trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamat. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kas jingar aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot aje makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaran ranaan kat? Kung mauray maranaan ka dita igigid, isugay maya kung diti balayo mare. Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan ngal daw. Anya ayat in-comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaadak iti kwarto mi, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puuna yan mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, kan para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso day jay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaam kumamot ang umunat i-comment mo numayan natop iti post. Anya kat congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanin ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramido.
Adya, kasta pa'y laang tinsumbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di a babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insulto am iti kasta unay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana tatang. Ha? Kasla ngamin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Alah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo na jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sangkamot. May sangkamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya? Tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katman mat. In-explain ko lang arudan. Aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarasun mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsulto mo't aje tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo agbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. Si kakit dimot mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kastapay lang ang tibagbagam mag. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Iso nga agawid kaki din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne, apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw ha? Damagam pa'y laang mag. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalay diya kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di. Atap no adda asumgad. Ah. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan, laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamot
kamatan iti bain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya? Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook a masakita. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo panyang? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi ah. Nakunam a content creator tayo amin. Iso day ti kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. Ayawanan ka iti bain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Sana kasla. Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya? Umap-apoy lang arodan ti pungtot ko iti daya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawan. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rug eh. Anya lakit din. Ay namare, uran niya pa iti bagbagam, saan ka kanungan. anya? Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. Mare, Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. mala saanin a maulit, Mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapan inja balayda. Sikat ti mapan agsorry amis mo kan kuana. Sige, mapanak to, Mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo. Ay, ayun. Be responsible ade, kas content creator, Mare. Sana kasta, anya laki din. Nay, si kamagayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No da Ay na, pasensya kan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No da time na Pasensya ka na talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagam tulangan kin kwa na kay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na. Apaman asumang pa. O niya, nagatang mo ti sandang ibagbagam, Beshi. Nagatang ko matin ti dress ko. Nalpas tamo tinanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko tiagin na. Kan? Agawid ta nga rudan? Wanlatan Kayat ko pa mapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak ama pambanlog no kastoy nga agpaspasyarta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaangin ama pantay dyan night market, Beshi.
Maala, mapantang aruda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan ha. Anya, imay mananday jay a Kevin itay nanang? Wow, nanak ko. Naku na nang awisan nakakanukumaamapan ag dinner ijay town. Ngam na iran amot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day jay a lalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tanday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya anak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan latta. Umay nga umay, kasla saan a makarik na nga awan feeling ko ken kwa na. Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan ti riknada. Saan da a masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay namin ayain san Mia. Anya di saan mo akit kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamot lang hana ah. jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mata Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay ak Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko ana. Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamad ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay ngamin aya at apelyedo na managmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpit di tao. Ay, basta. Jak lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, jak kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamat gayam Kevin. Wen Mia, imayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasar dengan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babae a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat ken ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka din nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack.
2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ti ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din ay anak ko. Ay, basta. Diyak kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man ngami nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya ngamin ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At peso agas na tinagan na. Jack Kinod. Sigakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man ngamin tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man o gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan di boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmol ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Sigakit dimat. Ala, wanan, napipya no napipya. Na makaalagak man. Una yan takinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day taadyak kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano ama-am mo. Ha? Ang mga no adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakada kiti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa umayin di balayo ni Jack into may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack Kinod. Sikakit di man. Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang. Saanan amasapol nga ibagam pa'y ti Kinod. Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na sikang. Wala. Anya mo ta, nagiti lalaki, anam-am mo. Malagmol-mol, kas kada Kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ng DJ a Kevin kunakmanan.
Naimbag nga orasyon, ana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minin ti buo anagan mo baraw. Ay, kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano Kinod Salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan, ayo kisti ka matis. Naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadaan ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Kaapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Oray sika katagkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak mano, Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano Kinod Salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumduma man. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawan. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, Salsalan tinagan na. Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa ilaang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod Salsalan anagan. Kat, anya kung mano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanak ka. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kaskada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan ayat ni Mia, anti? Wan, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wan, kanakan. Iso nga rod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Mia, mat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmol ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaro, mat. Dahita nga rod ti magbagakan kwa na.
Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw, no kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kuha na ti apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. O na yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kod. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ni nanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ng ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jaculano kinod salsalan tinagan na. Nalagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga guy-uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kastaunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan niya. Imbes, anaawan ni ti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag mo na. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na malagmulmol. Yung ita, nakaragkarumat, takinod, kas ka salsalan. Ay, ano laki din, Freshy! Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputa jak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit dimot. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Santo pulos. Ikarit dahi ta. Si kalahan tayo etan. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, agyaman ak no kasta. Ay ayatan ka unay. Ungayam, agawid ak iti probinsyami inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan anak kabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, intun umay alawas. Ha? Intun maminsan tulangin ti panagpasyar ko yung lugar yo. No addanto man ang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko nang, Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko inton umay alawas. Ha? Kasta ka di? Wen,
Isong umay kanto ija balay, tapno makita yumet ti agbalinto ang manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man. Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyaw di taig-iged. Le, apay ngay akas tabot na di ibagbagam, ading pasita. Ay, pudno, mate. Uy, Kasanomat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan nga pampanunot. anya? Naimbag pa ti anak ko tananakam. Si Man ti kayan ayat na ko naman. Anya lakit din. Anya? Ay, una yan ni Antipasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapul nga guyaw pay lang ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan bibiyang ko nga uraan niya pay ti saad iti biyag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adag kita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan ida nga ikaskaso, okay? Ay, una yan da abakat pasita. Kasta una iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakit-kita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Angam, napanamatan ibagbagay iti tattao. Ugali na dayjay idi pay beshi. Iso akarururod ko unay. Ay, ure asino met marurod at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasala kanyak? Saan kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan bain. Ay! Awanan ba ina talaga na dyan nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, ta santo nga agbali na piman, anya lakit din. Ay na, imbaglakit din, tanakasangpet kan anaga po ijay Manila, anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Ne, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo, anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag apagnada kadagiti siman agagayim na. Anya, Nakuna na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito, no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. kasta ka day, anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamoken kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapaalak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pay laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin.
Anya? O, kita anak, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, hay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, kan soldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man, saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso apa nga asim ko ma? Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburok at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton kwan? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man beshi, no talaga kiti madlaeng nga agburburang kan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagod ko diti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow. Sa bagay matkit di ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat beshi. No para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay kini Kevin. Uray ibagada construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Ti agimulmula iti sakitin ako. Kasanumat nga may tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kas taunay panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka. Awan, ti makaabak iti tawa na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat nga min unay tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwan ang agina. Eh, bay amlata na ako. Sana na siya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka ba tayo? Ay, nga ron nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus! Amagan kit di mat numasikong ka, anak ko. Nanang, Ay na, teka sayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. No man bilang tamasikog ka, ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko, agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko, ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay ko inasayat ka din kasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka mo iti apo ko. Ay una, ken kang runaan na, matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay manong Berto, itatamasikugan ti anak ko.
Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Nasaya at angarod. Makikalaysan ti anak ka. Ngam ti anak mo, awan pay, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami inay kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Yung apay nga isuti ibagbagana. Ay, anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Tagkalasa na to. Tablo sumardang matintingi wa na di opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano kwa. Sa bagay mo't kitiya. Ngam bay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbagda nga gina. Nasaya ta sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay ti bayan. Kasanoan na ibagam asaan asika ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya kasyak ti amana. Anyat amok nga, nadda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay ti bayan, Jerry. Awanan kay ti bayan. Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumaikin ka dita probinsya. Gaputad dan asawa kin anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputadyak na ibaga idikin ka na ita. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang. Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nanang. Kasaluday tan anak ko. Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka nga iso ti ama ti si Kuko. Tiawanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak. Nga iso ka asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gaputan da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maaddan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawan an bay na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kun itinapod no asiman. Ngamsan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia. Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano kaano ti panagkalasa ti anak mo. Ay kwa manong Berto. Awan pay. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita pa naglalami. Kaya nansamot yung timalanitan. Anya? Iso nga ururayak no ada umay mo ibaga ijay balay ka. Ay, awan manong Berto. Nagwin naswasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiyawanan ba inday jay asiman? Sus, kasanun nga dagiti tataw. Anapan mo nang ibagbagaan asiman ti agbalinto abanugak mo. Ay di bakit nakababay. Anya laki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Hulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapa ap mo amadan iti manugang asiman.
Timot anak mo, nagbalin api man. Salpak hindi. Anya. Anya? Kaya ti asawon. Saan ka itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko. Iti napatagkit ayos kayo, iti kayan ayat mo. Awan parikot, iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di ah. Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapa apda. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tay jay. Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga day pay lang aging ka ita. Anya? Ay, si kakadiman. Ala. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapantaman baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungot ko kunak tumat. Oh, kasinsim. Si kamot gayam. Wan siyak nga rod. Kat, kumusta nga iti siman akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, eh. Kwa. Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Là nó gì sắc à, chỉ là nó sẽ có cảm giác thôi nha, chỉ là cảm giác á, nếu mà ăn ở cái phần gần cái góc á, nó sẽ nhẫn nhẫn xíu, chỉ là sẽ rát rát chứ không phải chỉ là nhẹ nhẹ thôi. Luộc là chấm cái gì cũng được chứ. Vậy thôi em xào. Đó đi em cầm nó rồi em nói là lấy cô chị. Đúng rồi. Trẻ em xào hỏi gì đó đơn giản mà. Là mai nấu cơm của thịt với xào rau. Trứng luộc của em. Trứng luộc của em ok, cho nó chín. Trứng này luộc chắc phải mai vỏ. Mình làm sang thôi, con hằng nữa thôi, nó đớp cái máy rồi bỏ đồ mình chiên nó ra, mình chiên mình đánh lên mình ăn cái gì. Không phải đánh chả cho nó nhiều. Đánh chả cho trứng. Chả trứng thì thường mấy quả là được thôi, mấy chả không thôi. Ủa mày, nếu là mày đánh ở nhà, mày chiên ở nhà nha. Lên đây đánh cho nó nóng nó ngon. Mày chiên á. Có cái nó chiên có chút ép mà. Mà cái chảo tí xíu à, làm chiên cũng được nhiêu. Ủa chả nó mua chợ bự, hết bự mà. Bự nhưng mà Hôm bữa Không. cái cục chả gì vậy? Ý là hôm nào ông làm chả trứng á. hết rồi chứ. Làm chả trứng chứ không phải là Cái làm hôm ra. thứ tư năm ăn rồi đúng không? Để trứng đánh lên á, đánh lên á. Đánh lên. Ví dụ mà thấy ốc phải bơm miếng nước vô. Đúng rồi. Nước lọc hay nước lọc. Bơm xíu thôi cho nó nhiều xíu ăn được rồi. Không, đánh xong phải tráng cái tô lại, bỏ tí nước vô tráng cái tô lại. Chuyên nghiệp quá thì mai làm luôn. Mỗi người một món. Em có món gì đâu. Chỉ là tại không có đồ đựng á, chứ chung muốn nấu nhiều món chứ. Không có đồ đựng Có đồ cả đựng thôi. Món miễn phí á, về đi. Siêu thị Bách Hóa Xanh mà được mua cái gì. Không được rồi, to được rồi. Ô chị ơi, riêng rau media là thằng nào á?
chiên nó Nói chuyện của người Cái đó gì ở nhà nữa. bạn em vô stock cái này như là Việt Tinh đúng không? Việt Tinh Vietcom đuôi Vietcom. tại anh tính là mà mày chiên á xong rồi mình bỏ vô rồi mình xong mình hâm lại Chỗ lẻ có cái to không chị? Cái gì, ông gì có nhớ đâu. Thằng Green Around này. Tại nhà em có hộp đựng, Người ra thằng nào chọn nhớ nó có đâu. hộp đựng đó. rồi vậy thôi mua vị trứng em lên thôi không có trứng nha nhớ mua nha không có trứng Chắc là em không Đi tự mua. ok cái hàng đá to mới ấn tượng đúng không? Đúng rồi, ai hay có gì cho ấn tượng chứ em không nhớ đó. rồi mai mình ăn xong Nó mình cá nhân hay là tập chia thể? ra xong Cũng mình tùy lấy tiền như là mình cá chợ nhân, áp lực là để rồi. Nó là công ty luôn á. rồi hôm nào mình có cơm gia đình mình ăn thôi Ý là hôm nào rảnh xiên thì nấu thôi chứ. Ăn chia tay á, ăn chia tay á. xiên mới nấu thôi sao Bây giờ sao? nấu đơn giản mấy món đơn giản thôi Đúng rồi. không lẽ đâu Em nhưng mà chị mua cá thì mua ở đâu được Khanh? Nó xanh. Nó có xanh nó tươi không? tưới Tươi hả? Nhưng mà ý là ra chợ thì nó đa dạng hơn. Chợ về trễ quá không tươi. Ủa như vậy 6 giờ mình chợ. Chị Nga nói là cái Chợ tươi sáng rồi. tươi luôn. Đúng rồi em. chợ Dưới mấy chợ kia ý là vẫn ăn được. Ý là chợ cái đó nào? không tươi đâu Tươi đi rồi. Chị ăn không tươi thì bị đau bụng. Nhìn nó dở da không ngon. không cá không tươi nhưng dở Không có nhiều người ra thì không được luôn Nó á. tanh á em, không tươi nó tanh lắm. còn không thì là cá gì Cái gì? cá hấp á chị biết cá hấp Đúng không rồi, một giỏ. chiên lên đem theo ăn với nước tương là được Cá thác lát hả? cá gì Trong giỏ, trong cái giỏ. Không biết. ô cá giỏ hấp thì chưa biết á Không có ăn, không có bao giờ. Không, chị trên đây thích ăn. Chị ăn đồ ấm sẵn. Mình cũng biết cái giỏ hấp kìa. ô phải luôn Là cái cá ở trong cái vỏ tre mà đang đúng rồi đó Là cá giỏ hấp đó, nó đó. đang khô không mà. Ý là có đời nào ăn Ở đây rồi. gọi cá hấp không cá ra nó hấp rồi á lật trang giấy. Nhưng mà em nhớ là cá khô. nó là cá hấp đó chứ không phải cá khô đâu Khô luôn khô. Tôi nhớ là nó được. Mẹ ăn không ăn hấp cho mẹ hấp á. cá đó mình đem mình chiên với cơm với mình nặn nước mắm cay mình chèo Trời ơi. Không ăn nó có ý là chị thích ít Để, ăn đồ sẵn lắm. để hôm nào em làm thử cho nè Sao không phải là ngày mai? Thôi mai nhiều mày món có mày tôi đâu có gì rồi có canh mà canh có đồ không? Canh có đồ. nó không có đồ đựng Canh kêu mình xin được canh cho cơm nó mua. Xin Không ai mua tí cà chua đi làm canh chua nếm. canh mây Để rồi ra để. canh mây Bỏ luôn vô mà trứng thì bỏ vô đánh đi. Ôi, Ăn hấp ôi. lấy. Hấp sạch đẹp nè. Mà có đồ nêm không vậy? Có gì? Có. Canh đồ Ngon. nêm nước mắm Không đồ biết một kiểu. bên cũng Chị không. Nhiên coi bao nhiêu phút rồi chị Nhiên? 5 phút 10 phút rồi. Chắc 5 phút rồi đó. Để nhà coi còn mà bồ bồn với ngó sen thì để lựa 1 2 Làm vậy là Nhưng ngó mà sen thì Ê, 5 phút rồi. ở nút tắt mày nhớ không? Không biết. Cái nút bên trái. Nút màu cam. Đúng.